Почитувани патраче, добри вечер. За nješkajši televizijni magazin našu kolegove pririhtali prilohi na sljedujući temi. Finansovanje sportskih kolektivov i nadalje bude z budžetu i že prišlo do neporozumenja z boku sportskih robotnikov. Društvo Rusnacov u Subotici manifestaciju Jarma Vteja Vinaja organizuje už 13 roky i do jej realizaciji uključuje i svojih mladih členov. U Ruskim Keresture 22. marca dramski studio Art vyvedol premiéru mladežskej predstavy Autobiografia. U prostorijoh Kocorskog doma kulturi čeču predichtovanje predstavi pod menom Beremeše, tak nam i treba. Projekt, kotri perši raz u javnosti postaveni u Muzeju Vojvodini, autorka navolala omaž jednej harmoniki. Ostatnji rok najvekši problem sportskih kolektivov u Srbiji to finansovanje. Od vodzacih političarov u našoj državi mohlo čuti, že rješenje za normalne funkcionovanje to privatizacija sportskih klubov. Prešlo od tižnja u Verbaše otrimana shadska vodzacih ljudzoh opštini i sportskih klubov, kotrim predstaveni plan daljšoho finansovanja. Šahovski klub Omladinac u Kocure ma 20 zregistrovanih bavjačov, a u tim mese funkcionuje i škola šahu kotru vodzi Vladimir Lazar Zoskuli i zazberuje kolo 15 najmlađih ljubiteljov toho sportu. Za šah su zainteresovane da vše češi uslovija za robotu i opština i pokrajina nam nije dala ani jedan dinar za robotu šahovske pionirske školi, takže toho roku sme ešte nije počali robic, a nije znam ani kedy počneme robic. Novi stari predsjedatelj šahovskog klubu Zos Kocura vjedno s kolegom Zos fotbalskog klubu Iskra boli prisutni na shadske na kotre ih čolni ljudze opštini Verbaz upoznali zo sposobom finansovanja sportskih klubov u nastupnem periodu, a koncom prešlого tižnja klubom uplaceli perši sredstva toho roku. Povolal nas predsjednik opštini Kalžić i bol prisutni i poslanik u Republičnej skupštini Bečić. Nijake obecunki ne boli, ljem že bude češko, buduše trudzic, a pan Bečić utori, že privede toho roku stranih investitorov do Verbasu i ih upuci na finansiranje sporta u Verbasu. Ja dvam, že od toho nie bude ništa, takže češki budu finansiranja i od opštini i od drugih. Da smo nedostali dinari, nemali bismo za putovanja, nemali bismo za takmičenja, njele mi, znači šitski u opštini i okolini, takže više njih to ne takmiču. Ani košarkaše, ani rukometaše, odbojkaše, njihto. Ale, slava Bohu, uplacili ta zmeru šeli i takmičimeše. S tim, že to ti dinari co dostávame mi šitski, to može u 60 do 70%, a evo to še se nahodzime sami, svoje kišenki, dobri ljudze, tak še se nahodzime. Tiž tak na shadski spomnute, že rješenje za finansijni problemi u sportskih kluboh u opštini Verbas privatizovanje istih. Dom, že naš sredok Verbaski ima okolo 40 do 50 sportskih kolektivi i šitski oni popri dajake i svoje menšej možljivosti obezpeči sredstvo gledaju za svoje isnovanje sredstva z opštini. Budžet vše slabši, svidomi sme i nezamnjatonosti slabšого opolnjenja i tu dumam, že njehodna opština odbitovac u tej miri u kotrej klubi žadaju, že bi še im pomoglo. Co bude problem? Bude problem kad će na isto utarhnju šitske sredstva i bude še hljeda privatizacija. Može bude jedni sportski kolektivi prežiju, ali dumam, že bude veliki problem pri tih takvolanih malih sportov, povezme gdje to guglanje, gdje to stolovi tenis, gdje to šteljastvo, šah i tak dalje. To nije profitabilni klub i tu dumam, že ne bude nikoho, nikto ne bude zainteresovani, že bi ih kupil i že pravil dajaki biznis od njih.
Takže bude baš svetka škoda, keď oni zahaša. I dom, že država i lokalni samoupravi nješ mu se odreknu s finansovanja školskog sporta. Jovan Kovačević, člen opštinski radi zadluženi za sport, hvali, že na Schadski predstavena ideja, že biše da jedni sportski klubi probovali privatizovac, ali finansovanje sportskih kolektivov i nadalje bude z budžetu i že prišlo do neporozumenja zboku sportskih robotnikov. Uslovno mali klubovi ne treba se bojeniti. Uslovno mali klubi nie treba, že biše bali, ani to typu o naseljenih mestoch. Ostanje urjadove finansovanje sportskih klubov u opštini Verbas. Schádska, ktorá bola prešlo týždňa, bola zakazaná, pretože keď sme prevžali funkcii, prenašli sme veľa problémy, ktorý sme za toti 2 mešaci od nového roku z časti riešili i už i vyplaceli kolo 5,5 milióny dinári sportským klubom. Keďže nam i ude vyplatiť ešte da jednu časť u marcu, vošli by sme do periodu normalnog finansovanja kluboh za tot kalendarski rok. Co što dotika privatizaciji, sportski robotniki menših kluboh nije porozumeli predsjedatelja Kažiča. Ideja taka, že bi eventualni investitori uplacovali određenu sumu penježu za sport uopšte u opštini Verbas. Kovačević ti švarel, že u opštini okreme u Verbaše jest veljo sportski klubi koji se zanimaju z istim sportom i že ideja za budućnost, že bi še zjedinjeli i na tot sposob buli mocnjejši i učestvovali u viših rangov zmahanja, co všelijak prinješe kvalitet i stabilnejše finansovanje. Na samim počatku jari 21. marca u Subotici otrimana kulturna manifestacija Jar Mafteja Vinaja, ktorú društvo Rusnacov u Subotici organizuje už 13 roki. Programu na kulturnoj manifestaciji Jar Mafteja Vinaja počali mladi členi društva Rusnacov u Subotici. Šestri, Maja i Tamara Emedi, odšpivali špivanku zos prešloročnej dramskej predstavi, a Demijan Palančaj odrecitoval písňu zos ktorú še plasoval na pokrajinsku smotru recitatoroh. Teraz še bojim od nejakých željok, pizza, dobit zos paljicu, penježu, uljižnikov, Hipokratov, obracat še na zadok, že by hovno nestanulo na mne. Cigaretov, co ninač ne pachnju. U predluženju programi Irina Papuga predstavila ediciju Katedra Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu z Novog Sadu, u čijih ramikov vidata i master robota Senki Benčik hungarizmi u ruskim jaziku. O knjiški bešedovala profesorka Gizela Ivegeš i sama autorka. Можем повеже у фамилиях шивше меней якошик бешедує по-руски, бо даваю векши акцент тому язику, на котрий ми порядна настава. Zostim, već kad sme najhodili na to doživljati, jakošik še mali, možem povezi i strah i ne znam, že teraz jak oni budu po-ruski hoditi, a ne znaju ani slovo, već ja rozdumovala na jaki sposob da ih pricahnem, da ih motivujem, že bi im bilo interesantne. I već kad sam rozdumovala o tim, máme mi slova kotri isto hasnujeme i u mađarskim i u ruskim, i počala sam to ti slova hvasnavati za korelaciju tih dvoh jazikov. I deci na iste već kad vidjeli, že ja stvarno, mi zname i toto slovo, jo stvarno, ha i toto slovo isto jak i u tim jaziku, i već se na iste bili motimovani, već sam počala zazberovati jedan svoj korpus tih slovo. Subotitskej publiki u Horodskej čitalni predstavila še i mlada pisateljka Aleksandra Živković, ktorá prečitala pripovedku zo svojej knjižky Horor za princezu. Všega verichtame na ovu manifestaciju zdumujeme, co bi bilo ešte interesantne, co še nie čulo na programi tej kulturnej manifestaciji, z ohľadom, že naiste za to 13 roky boli rižni temi, rižni účastníki, i prešlo roku sme mali serbizme u ruskim jaziku, i akošik še, keď sme čuli, že Senka Benčik masterovala zo zrobotu hungarizmi u ruskim jaziku, tako je nam prišla ideja, že by to nebolo podlo, že by našo ľudze, bo všetky známe keľo je z maďarských slova u našim jaziku, i tak sme na nich zvykli, že až še nam vidzi, že to i naša slova. Думам, že tema bola interesantna i še ljubime povolati da jako mladого pisatelja, jak sme povolali teraz Aleksandru Živković, že bi še tako zafirmovali i že bi sme im dali šansu, u stvari, že bi i našim ľudzom dali nahodu, že bi posluhali mladih pisateljov. Ja ne ljubim forsirati sami promociji, pretože knjižka sama po sebe už žije svoj život kad je vidata. Ali hođak mi je bilo bar zmilo, že me volali do Subotici, bo me volali do Đurđova. U Đurđove som už 3-4 roky, i u Novim Sadze, i u Keresture, a teraz do Subotici to celkom
celkom nové iskustvo i milo mi podzielić z jakąś novú publiku, która mnie może być jeszcze nie upoznala tak bars. A tiž tak milo mi, že me povolali na takú kultúrnu manifestáciu, ktorá trvá už 13 roky. To bar za mne veľká čest, pretože mi milo, že me prilapeli, to je, že moje pisanje prilapeli na teljo. Društvo Rusnacov u Subotici manifestaciju Jarmafteja Vinaja organizuje už 13 roky i do jej realizaciji uključuje i svojich mladih členov. Toho roku to boli studenti z Ruskog kerestura, ktorí še školuju u Subotici, Ivane Mediji, Bradiše Strana, Marija i Slavko Kološnjaj. To išće jeden večer, kotri baš krasni i kotri še rozlikuje každý rok je inšaki. Spočátku već se i bešedovali o njim, a i to baš krasnije bešedovali, a teraz už daju slovo mladšim i že da i oni imaju na hoduše a filmovac. I to ta koncepcija mi še bar spači. A co vas zdohaduje na oca? A šitsko to me zdohaduje, bo ja u takim miljeu rosla. Literatura še počitovala i tak. A teraz bi vam ja jednu pisnju joho ukazala, to kad patrim na tebe, kotru mnje pošvecel. On pripovedal o životu, jak život friško prehodzi i co bi on svojomu zecku žičel. Taki život, že keď príde koniec, a ja už u rokoch, že se približuje može buď koniec, ta hovorí, že šitsko, keď dumam o svom prešlom životu, da poviem, že šitsko tak bilo, jak som žadala, že by som nič nemenjala. Idem na izdohadnjem, že 2001 roku, keď sme u Subotici porušovali vyučovanje ruskog jazika, ktoré še u kontinuiteta teraz i dalje otrimuje, napomni sme, že naš význačný písateľ, poeta, dr. Maftej Vinaj, však narodzený v Ruskom keresture, dlho roky žil i robil tu u Subotici i tu je pochovaný. Mi tedy naštiveli, to bolo práve 19. marca 2001 roku, tak po perší raz vidno jeho hrob na Bajskim Temetove u Subotici, upoznali sme še z jeho odzivku, Tanju Tagasović i boli sme dumanja, že bi jednu manifestaciju pošvecenu doktorovi Vinajovi trebalo tu osnovati. Mi tedy predkladali, že bi to bilo rovnino moja široka po knjižki, ktorú on napisal, ali še evo Društvo Rusnacov, ktoré tedy tiež osnovane, opredeljelo, že bi toto manifestacija nošela nazvu Jarmafteja Vinaja. Na koncu programi Irina Papuga predstavila najnovši vidanja, ktorý Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu vydalo u prešlim roku, a potem direktorka novinsko-vydavateljnej ustanovi Ruske slovo Martica Tamaš predstavila novine i časopisi, ktorí vyhodza na ruskim jaziku. Najnovše číslo časopisu za literaturu, kulturu i umetnost Švetlost prisutnim prezentoval redaktor Mikola Mcap. O vydavateljnej dijelnosti bešedoval Mikola Šanta, ktorý vyznačil, že je manifestacija Jarmafteja Vinaja značna za vydavateljoh, bo slavi knjižku, pisane slovo i pisatelja. Na koncu programi Irina Papuga, Martica Tamaš i Sergij Tamaš, direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, Horodske biblioteki i Društvu Rusnacoh u Subotici podarovali knjižki svojih ustanovoh. Každej noci preson gleda, cali švet, keď bym dostal chyžu staru, nikda nedám. Perší kročaj u tej chyži, molitva i ľubov dávna. Rovnino ty, bohatstvo mojo, stara chyžo moja slavná. Perší kročaj u tej chyži, molitva
ti bohatstvo mojo, stara hižo moja slavna. Velji roki prešli ljudze, prehižu me šercoca. U cudzini častošnije, že me domu vozi draga. Perši kročaj u tej hiži, molitva i ljubav davna. Rovnino ti bohatstvo mojo, stara hižo moja slavna. Perši kročaj u tej hiži, molitva i ljubav davna. Rovnino ti bohatstvo mojo, stara hižo moja slavna. Mace i muškatli u cudzini smutku nadost. Kad podumam na hižu, u šercu mi velika radost. Perši kročaj u tej hiži, molitva i ljubav davna. Rovnino ti bohatstvo mojo, stara hižo moja slavna. Perši kročaj u tej hiži, molitva i ljubav davna. Rovnino ti bohatstvo mojo, stara hižo moja slavna. Rovnino ti bohatstvo mojo, stara hižo moja slavna. Rusku kulturnu javnost štvartok nie spodjevala vistka o šmerci Vladimira Beserminja, našoho význačného pedagoga, pisatelja, kotri umar u svojim 68 roku. Jak zdohadovanje na toho našoho kulturnog dijača zos naše arhivi za štvrtkovu emisiju Dobri večer Vojvodino pririhtali sme polhodzi novu emisiju zos 2002 roku. Zje iz mistu za nješkajšu emisiju vidvojeli sme da skelju akcenti. Keď som hovoril, že teľo roky nazad, keď to bolo u gimnaziji, već musím spomenúť toto, že som narodený u Šidze, zemi u ruskim jednim štretku, zemi i otec i mac na određeni sposob dali možljivosti, že bi še tako ukapčal do kulturnog štretku. A tako i u gimnaziji sam počal i pisac i robic u folklornih sekcijoh i na određeni sposob še kulturno vozdvihovať, bo nejdem po ocovi, ali i po džidovi, po babi, po ocovej liniji, po macerovej liniji. Jednostavno to bola određena tradicija, pogotovo posle osnovanja Ruskog narodnog prosvjetnog društva, gdje mi, napríklad, džido Đura, Farok Šidžanski, bol predsjedatelj toho društva i jeden z tých, kotri osnovali i hor u Šidze
i dramsku sekciju u terašnjem kulturno-umetničkim društve Đura Kiš, a tedišnjim Ruskim narodnim prosvjetnim društvom Rozumiše. Z také jednej familii normalno, že bolo predispozícii vojsť ďalej do kultúry i keď som pošol na fakultet do Nového Sadu, okreme, čo sa dotýka jasno literatúry, kde som i diplomoval, normalno bolo, že by na literatúrnym polju i u literatúrnej roboti zaždem dal od sebe. Perše bol som angažovaný, pogotovo keď som prišiel do Ruského Kerestura, tako i posle fakultetu, bol som angažovaný na polju kulturne roboti u povedzme Đađi, znači tedišnjim amaterskim ruskim teatru Đađi. Bol som angažovaný u Červenoj rúži, u samim dramskim memorialu i rozumiše, že okrem glumi povedzme u Đađi, že som ušel robic i žadal istočasne robic kolo scenarijoh povedzme ružovih, kolo konferansoh, kolo recitaloh, kolo všetkého toho, co na određeni spôsob verím, že ešte vše neškajší generácii pamätajú. Keď som spomnul toto, že som bavil u predstavoch Ruského národného teatra Đađa, povedzme, že som bol u jeho funkcijoh jeho određenih celoh, to môžem već naiste povedať, že som ostali Ponješka. To znači, tak povedz, od jeho organizovanja Ponješka, co naiste veľa roky, ale mne određeni habi odnesli na jeden drugi bok, to recitovanje. Ja u recitovanju povedzme už 30 i daco roky, u tim vojvođanskim ruhu recitovanja, co znači, že som kolo 27-8 roky už u pokrajinskih i žirijoh zonskih, a tiž tak i u opštinskih, keď to bolo potrebné. Najväčší dosiah dúfam, že za teraz práve toto, že som dostal i rižni pripoznanja zo boku pokrajiny Vojvodiny, odnosno kulturno-prosvjetnej zajednici za recitovanje, a istočasne, že som recenzoval knižku, kotru napravil Mirko Dalmacija, môj veľký priateľ, ktorý naiste dal moci všetky, že by za 30 ročnicu recitovanja u Vojvodini napravili jednu krásnu knižku, kotrej ja dal doprinošenje nielen u recenziji, ale i u materiálu, poneže še pri mne nachodzelo veci materiálu, jak to še nachodzelo u samej kulturno-prosvjetnej zajednici alebo pri Bulokim. Nadalje, u tej mojej jakešik prosvjetnej roboti, kotra tirva už teljo roky, keďo som u školi u Ruskim Keresture, a daku som i blúkal u medzičaša, bol som 5 roky u prekladateľnej služby Skupštine Vojvodiny, bol som 5 roky jak sekretar kulturno-prosvjetnej zajednici opštine Kula. Znači, otprilike za jakešik 22 roky ja mal ešte dáky obovязки, ešte dáky samoiniciatívny angažovanja, jak to napríklad prekladanie knižkoch, znači učebníkoch odredzených za školu, a môže byť najväcej u tej situácii i recenzii som robil, kotri boli i u napriame umetnickej literatúry, ale i u napriame lingvistiky. Судзаци потим co було представене на бini Veljke sali Doma kulturi u Ruskim Keresture. Ruska teatralna dijalnost u tim valalje i u buduce budzemac bohati i široki, a najvažnejše kvalitetni glumecki potencijal. U Veljkej sali Doma kulturi u Ruskim Keresture 22. marca dramski studio Art vyvedol premiéru mladežskej predstavy Autobiografia.
Po tekstu Branislava Nušića predstavu Valského doma kultúry vyrežíral Vladimír Naď Ačim. Popri očihľadného režisérského talentu, nesumnjivo režisér Vladimír Naď Ačim má ešte jeden veľký talent. Odkryť mladých, dobrých glumcoch. Zos 10 glumcoch po perší raz nabini u mladežskej predstavi našliše až 7 mladí i novi glumci, 6 zos ruského krestura a jeden glumec i zos sušednoho Kruščiću. Ja vošla tak do toho, že me tovariška povolala, hovorila, že treba ešte jedna glumica, to je trebalo ešte veľa glumcov, ale hej, prispodobená mne úloha, taká tá vecka som taky vošla, že me Pajtaška volala na ten spôsob. Jak si zadovoľná zo premiéru? Zadovoľná som, páči mi sa, jak prešlo, na počátku bolo takú zitremi, ale već to z času na čas prešla i trema i všetko. A ja ošoleo, postavené bolo na internetu, znači ohláška, u stvari nie ohláška, Pajtaška postavila kao, že treba glumcov do teatru, a ja přepýtal, reku, stvarno? Haj, či môžem ja pojsť? Haj, hýbaj, hovorí, dobre druženje, hej, to tamto. Haj, reku, môže, ajde. Tá som tak prišel i evo, tu som, kde som. Premiéra, jak co vidíte, zakončená, úspešno prešlo, mne še páči i uvidíme nadalje, že co bude i jak. Vidjela sam na Facebooku, Adriana Pančakova postavila, že kto zainteresovani i tak sam še prijavila, reku, či možem ja, ona hovorila, že normalno i tak mi prišla sam tu i bar mi še pači, stvarno zadovoljna sam. Super. A jak si zadovoljna za premijeru? Super bolo, super, jak sme še bali, jaki sme všetky tremu mali, ali dobro bolo, stvarno, zadovoljni sme bar. Volali me, či bim robila da co také, mi je to pricahlo i čom danje. Jak si zadovoljna s premijeru? Zadovoljna sam, všetko prešlo u švare i dobre bilo všetko. Mne Pajtaška Lidija Kostelnikova povolala, hovorila, že ja čim varil, že najde takого šaljenog, ta sam pristala, pačela. Jak si še pačela dneškajša premijera, jak si zadovoljna? Думам, že bolo dosť dobre, z ohľadom na to, že sme mali dosť málo času da še pririchtame, ale думам, že sme dobre prenesli energiju za sprobu na publiku. Ja prvi raz bavim u tej predstavi, u takej za starših. I čustvo bilo baš dobro. Pravda, že takus bila i trema, takus barže, ali to s časom već prejde ili čekame da kraj i da še pokloníme i aplauz da čujeme i bilo super. Prichtali sme toto predstavu už, думаю, že od januára. I teraz zadovoljni som, jak prešla premijera. To mi prvi raz, že glumim po-ruski i eto, odlučio sam, že bih vyhasnovao to tu nahodu, bo sam u kjeresture u internatu, tak i ne bilo mi uopće dopito, upoznao sam bar z dobrih ľudzoch i cela atmosfera mi še počela i na počátku som bol taký skeptičný, bo ne znam som, či môžem preniesť tú celú atmosféru, či še každá úloha môže rozlikovať, ale teraz mi duša tu na mesce. Zadovoljný som, jak prešla premijera i думам, že ešte raz budem u jednej predstavi, nastavim dalje, bo ja amater i kto zna, može biti i dogovoram do profesionalca. Ešte od počátku na prvších čitáckých proboch videli sme, že to bude dobrá ekipa, jak perše, a vec, keď sme už počali na scény robiť, všetko, čo to dalo ukombinovať i do tempa sme vošli bez probléma i pošlo. Perší raz, ale pošlo, hej. A jak si zadovoľný zo premiéru? Zadovoľný, jak perše polná sála, to mi bar zmilo, že ešte dachto chce prísť i že ich bolo telo. Zadovoľný som i so s našim vyvodzenjom, perše premiéra, ale super bolo, hej. Najbardziej som to text dal tým mladým ľuďom, pretože oni čistí, nezababráni, nezatrovení zo politiku. Keď by som tot istý text dal napríklad našim glumcom prevereným u Ruským národným teatre Petr Riznik ďaďa, oni by možno byť zbavili aktuálnu dňovo-političnú situáciu. A to tí dzeci bavili literatúru rafinovanú, čistú
як ju Nušić napisao. Fina, Zicínska také barže, neviem povedať, že Zicínska, no ale také raz by briga. Fina. Evo, fino bolo. Dobre bolo. Bolo jak da profesionálci bavia. Predstavu čeka nastup pred selektorom na opštinskej smotri amatérských teatroch u Sivcu, ktorá sa otrima 28. marca, jak i nastup na tohoročným dramským memoriálu Petra Rizniča Ďadi, i to na stredu 9. apríla na 20 hodín. Škripiš pod nohu, idem kuce milaja. Kto me vodzi po tej dráhi, mešac cekol hvízdy špia. Kto me šerco kuce vodzi, rozum nikda neslucha. Keď podumam Milanáce, ono plače sa durka. Kto me šerco kuce vodzi, rozum nikda neslucha. Keď podumam Milanáce, ono baže sa durka. Šerco dráhu zná, to me mila vypatra. Keď me zváči pocichučky svojo pláčo otvera. Šejhaj, otveraj, pocilunok svoj mi daj. Uznem moja mila ty, dok nam meša žolty špí. Icno večer, mili moj, otvírim oblačok svoj. Uznem tvoja mila ja, dok nam meša zvizdi špjat. Icno večer, mili moj, otvírim oblačok svoj. Uznem tvoja mila ja, dok nam meša zvizdi špjat. Kalinovým dreva rúbať nešmel bym. Po to drevo z naše vymknúc, tá ostane tam pod ním. A mne šerco budze vodzi, rozum nikda neslúcha. Keď podumam Milanáce, ono bažej zadúrka. A mne šerco budze vodzi, rozum nikda neslúcha. Keď podumam Milanáce, ono váže zadúrka. Šerco dráhu zná, to me mila vypatra. Keď me zváži pocichučky svojo pláčo otvera. Šejhaj, otveraj, pocilunok svoj mi daj. Uznem moja mila ty, dok nam meša žolty špí. Icno večer, mili moj, otvírim oblačok svoj. Uznem tvoja mila ja, dok nam meša zvizdi špjat. Icno večer, mili moj, otvírim oblačok svoj. Uznem tvoja mila ja, dok nam meša zvizdi špjat. Šerco dráhu zná, to me mila vypatra. Keď me zváči pocichučky svoj obláčok otvera. Šejhaj, otveraj, pocilunok svoj mi daj. Uznem moja mila ty, dok nam meša žolty špí. Uznem moja mila ty, dok nam meša žolty špí. Zdogадняме вас со се išće hodni vidjeti u predluženju našej emisiji.
U prostorijah Kocurskog doma kulturi čeču prediktovanje predstavi pod menom Beremeše, tak nam i treba. Projekt, kotri perši raz u javnosti postaveni u Muzeju Vojvodini, autorka navolala omaž jednej harmoniki. Вчера был богатый театральный день у русской заjednici. U ruskim keresture otrimana premijera jednej predstavi, u Verbaše bulovi vođenje dvoh užbavenih, a u Kocurem bavenje pred selektorom jednej novej i proba profesijnej ruskej predstavi. U nješkajšim televizijnim magazinu vam po pri premijeri u keresture ukažeme i jakvi patra pririhtovanje profesijnej ruskej predstavi u Kocure. Po tekstu Jana Lazorika, pisatelja z našого staroho kraju Hornici, u prostorijah Kocurskog doma kulturi čeču prediktovanje predstavi pod menom Beremeše, tak nam i treba. Predstava Beremeše, tak nam i treba, drugi projekt Ruskog narodnog teatru Petro Riznić Djadja, za storim višao za svojej matičnej sceni u ruskim keresture. Režiju projekta profesijnog ruskog teatru potpisuje Silvester Dorokhazi, a pomoc u budovanju predstavi mu dava naš profesijni režiser Vladimir Nać-Ačim. Тот проект ще мав бавити прошлого року на честь 100-річниці першої представи по-руски у Коцуре. Međutim, pre rižne okolnosti, znani i neznani, не удалося. Але Руський народний театр не odustalo od toho. I toho roku ponuknul Kulturno-umetničkom društvu Žatva, odnosno mnje, jak rukovoditeljovi i dramske sekcije u tim društve, že či bi im režirao to tu predstavu ja prilapel, bo sam znal, že budem mať šičku možljivu pomoć od Ruskog nacionalnog teatru, Narodnog teatra, prevočujem se. A to znači tehničnu, financijnu, co bar važno, hej, i razumiše fahovu pomoć tam gdje mi treba od našo jedinog režisera Nać-Ačima. I prilapil sam še s tim, že sam varal, že kad bi da ja vyberem glumcov. Razumiješ, njih to nemalo protiv i napravil sam vybor glumcov tak, jak sam napravil. Znači, nije slučajno to ti djeci, tu co ih djeci su, nije djeci su to mladi ljudi, odrasnuti mladi ljudi, ali to všetko osobi, s ktorima sam daraz robil u djecinskih predstavoh, Ljebo, s ktorima som robil dakedy, dok som bol predsjedateľ Žatvy u folklorných sekcijoh, špivačkých sekcijoh. Uglavnom, bardzo dobre znam хто to ti djeci, keľo môžu, jaký ich kapaciteti. Я думам, že люди іншак люблять, že by videli, že co się slučuje u cudzích obiscoch. Takže budu mať priliku opatriť, že co się slučuje u obisce, keď się vypituje młoda. Bo nemajú priliku vidieť stolem domášní, hej, a teraz všetká publika hodná vidieť zvyčaj zapýtanky u našim narode, hej, na dajaký komičný spôsob. Ja думам, že by publika trebala prísť pre toto, že to môže byť nedajaka predstava, co še može vidieť napríklad na filmu, alebo na televiziji. To dom, že dakus dosť inšake, jago co nješkajši zabavni program. Ja na prše čitanje, keď som patral, nie vypatrala mi telo interesantna, musím povesť. Ale poznejšie, keď sme počali rozrobiovať, už to poprilično iskusná ekipa, takže uspeli sme napraviť jednu zanimljivú predstavu, ktorú by stvarno trebalo prísť upatriť. Za dva ulohy som jednostavno u Kocure nemal adekvatní osobi. Ta jednu ulohu bavi Emil Njarades iz Kerestura, a jednu ulohu bavi Janko Lenđer iz Verbasu. Znači, o njih ne treba nič pripovedljivim povec. Kto su, ta še zna jaki su. I jednu ulohu bavim ja. Predstava Beremeše, tak nam i treba, svoju premijeru najvjerojatnejše bude mať u Kocurskim dome kulturi na ponzelok 21. aprila na drugi deň Veľkej noci.
U jednej časci Muzeju Vojvodini u Novim Sadze od vovtorku postavena vistava fotografijoh mlade umetnici zo Šidu. Perše stretnuce ruske javnosti zo jej robotami bulo u vidanjoh časopisu Mak, a potim i na troh jej poterašnjih vistavoh. Ruski koreni i zdohadovanje na predkoh porušali mladu autorku Ivona Torma, že bi u svojim rozdumovanju u prešlosti, a prez fotografski objektiv, ožila pripovedku o nostalgiji zaznačujući u autentičnim ambijentu starej familijne hiže u Šidze. Projekt, kotri peršira su javnosti postaveni u Muzeju Vojvodini, autorka navolala omaš jednej harmoniki. Fotografije su tu da obeleže jednu Fotografiji priču. tu, že bi označali jednu pripovedku, popravdze cali projekt še bazuje na jednej pravdivej pripovedki. Moja prababa i pradjido žili 20-30 rokoh prešloho viku, u čaše bez prevozkoh, keče zarabjalo zo spodoprivredi i tak dalej. Moj pradjido tedi zoz Njemecke dostal harmoniku i zoz nju zarabjal za život. Poklja prababa odhovljovala štvero dzeci, a obidvojo mali menjijak 20 roki. Počas svojho života oni nigde nje bešedovali o sebi i o svojoj intimi. Po šmerci prababi u svojim šljobodnim čaše, pradjida nam počal pripovedat nevjerojatni stvari za kotri sme nje znali. Ja to ti intimni pripovedki pokus bezočno vyhasnovala. Ali to popravdze omaš i harmoniki i pripovedka o ženi, jej šmelosci, čustviteljnosci, pošveceni njene moje prababi, ali uopšte ženom kotri šmeli i mocni i kotri na koncu zaslužali to tu ljubav i ščesce u familiji kotru mali. Kad bila mala, baš ljubela da crta, ljubela da čita krasne knjižki i to. I već kad je zakončila gimnaziju, 4 roki, i već kad se upisala do Novom Sadu na fakultet, ne znam jak što to vola, da slika. I već kad zakončila isto 4 roki, i već pošla na tod master, to zakončila. I tak teraz počala tak malo po malo slika, to ju vola i tak eto teraz malo trecira už mala izložbu slikoh. Povedzte mi, jak vi to doživljujete i roboti? Ha, krašnje slika, krasni sliki ima i tak. Bili ste model? Pa bula sam, da. I tu sam bila pri skori, kad mala izložbu, bula sam pri jakže kreveti, boli jak po-ruski še harikinderbed, jak mi hvareli. Postelka, da. I to sam še zoznju slikala veljo raz. I moj človek, jaký on še slikal zoznju za čičkom i to ja znam, to bilo i u Maku vyhodzelo i to te knjižke kojaki vyhodzeli. Treba poveže otkrivanju Ivonovog talantu doprinjesla je i pobjeda na konkursu za najljepšu fotografiju na temu hiža, kotri pred daskiljima rokami rozpisal naš časopis za mladih Mak. Zikujući tomu, Ivona nje od Luha dostala i monografiju svojih robotoh u ediciji Mak Art. Dalo mi je postreh svakako, međutim... Dalo mi motivaciju, šilijak. Međutim, ja potem rušala u drugim naprijamegu dokumentarnej fotografiji. Konkretno i na tim projektu sam še dosu savršovala, bo sam robila jedan cali rok. Znači, njed montiranja, u pitanju drugi ljudze, inšaka ljudska psihologija, preširala sam dejaki svojo vidohljadi, a monografija prišla jak koruna šitskoho, co sam dotlja robela. Kruna svega toga što sam se bavila do tada. I tu se videlo da ona ima neki rukopis. Tu було видно, že ona má jakiž svoj rukopis, specifični i charakteristični za jej mladost, a z druhog boku i uzretosť, kotra zeškatljela. Zoz totu vystavu ona vytvorela jakož konekciju i toto predstavila na jeden uzreti i inšaki sposob. U tim čaše digitalnej fotografiji ona bar zrozdumovala analogno i tak zlučela švet prešlosti i terašnjosti, že to fascinuje. Oduševeni som zo totu vystavu, pretože to prepoznavanje sušnosti, kotra predseka prez tot čas. Oduševljen ovom izložbom zato što je to prepoznavanje suštine koja protiče kroz sve ovo vreme.
Čarni konji, a karuci bili, nas čekali, mi u karčmi pili. Od slunkaše hvizdočki skrivali, a mi sebe veselo špivali. Od slunkaše hvizdočki skrivali, a mi nadom ani nje duvali. Djeca konji, karuci i roki, jem pamjatki krasni ostavaju. Šehodzinki njem na predok idu i nigdaše nazad nje vracaju. Djeca konji, karuci i roki, njem pamjatki krasni ostavaju. Šehodzinki njem na predok idu i nigdaše nazad nje vracaju. Čarni konji, a karuci bili, už rokami pred karčmu nje stali. Večar prišol zmerkat šepočavo, a slunkoše od hvizdov skrivalo. Večar prišol zmerkat šepočavo, na minješka zašpivat bar zmilo. Djeca konji, karuci i roki, jem pamjatki krasni ostavaju. Šehodzinki njem na predok idu i nigdaše nazad nje vracaju. Djeca konji, karuci i roki, jem pamjatki krasni ostavaju. Šehodzinki njem na predok idu i nigdaše nazad nje vracaju. Muzičare amatere zo Zverbasu už 35 roki vjedno. Počali robiť z Ramikoh literaturno-recitatorskej sekciji Zarji, a od 1990 roku i u kulturno-prosvitnim društve Karpati. Bez ohľadu na to, že majú dlhé iskustvo, nie členi su ani jednoho orkestra, ali pomáhajú zo svoju muziku, keď to potrebne členom orkestru Karpati, orkestru Stari Verbas i folklornej sekciji. Zažljem, najvolja hrac, Jagvonih Varja za svoju dušu. В 1975 roku mladi entuzijasti, Rusnaci zo Zverbasu, ktorí še žadali družic i robic, osnovali rusko-ukrajinsko literaturno-recitatorsku sekciju Zarji, kotra kolo sebe pozberala mladih poetoh, medzi kotrima nješka prepoznavame mena autorov zamerkovanih literaturnih džiloh. S časom interesovanje za Zarji roslo, ta oformeni podobova, tanječna, dramska i muzična sekcija. Šitske sekcije učestvovali u pririhtovanju programov Doma kulturi Verbas, čiji prostoriji dostali na hasnovanje. Kad ja prišao do Zarje, ja nie poznal nikogo teraz tu, co še zime. Znači, je bol novi, bo oni všetky boli zo starovo Verbasu, je bol zo Zverbasu, je bol novovo Verbasu, už jak chceme, hej. I već keď som prišao do sekcije, keď sme še počali pajtašiti, keď sme še upoznali,
Kto co bude, jak co bude, ja už tako znal hrať na gitari, tu som upoznal Balinta, on isto tak znal hrať, Mižo znal hrať, bratov, on isto už, oni hrali tak, dajaké znanje sme mali, nie da co veľké, to všetko bolo amatérske, to všetko bolo, da poviem, samouke znanje, znači nebolo to nič da co veľké, ale už sme da co znali i vecka, kto bude, co bude, počnem sme už tako znali, mi vecka formovali totu muzičnu sekciju i že budeme hrať za potreby Zarjo. I tak to všetko počalo. Počali tako sprobi, počali tako schodi, pa sme tu hrali, špivali, mali sme i špivački tedy, co prichodzili s nami na probu, lebo sme išli da kedy do njih na probu. Uglavnom bolo interesantno. Kad imali 20 roki, znači to bilo i zivčata. Dobro, zivčata je bilo znači tako, ali to bilo tak, znaš. Jak bilo to počatak, znaš, amaterski, voliš, on govori, mi znali hrati, nije znali sme hrati, mi počeli hrati, tako sme ljubeli sme hrati, zato sme, tako učeli od švitskih, bo volim tedy, ani smo imali tamburi smo imali, znači na gitaru, tak sme, nije bilo televiziji tedy, nije bilo, jak teraz, kompjuteri, znači, co sme na televiziji, co bila jedna emisija, kad bila na Rosinski, to sme, znači nemaš, od kad si da, vidiš, špivanke, znaš, pa smo skladali Radio Verbas, to ti vinčovanke boli, pa smo tu sluhali, pa tako svazbi, to ti, co boli stari svazbi, Fičkošo, ljubav pametan, on hrao s Fičkošami, znači to boli stari svazbi, po šatrami, to nije bilo u hotelu, znači to boli svazbi vonka i hudaci bez zvučenja, bez mikrofona, znači tu počela recimo, to ta naša muzika od apsolutno 1-0. Popularne takolo 6 hodin, tam sme schodzeli, no nie było niejaka teraz, że musi się przyjść, to mogło. Przyszedł, więc był jaki taki porядок, że to literaturna sekcija, da co kad ma nove, ta recituju, mi kad mali špivanku, da jako slučajno novu, odhraloše i tako. Čisto da se ukaže co še je robelo, a to co sme robili, to sme všetko robili tak dobro. Ja się priključil jako poznejše do tej sekciji. Mikola je volali, ajde hibaj z nami, vari, tako znaš, da nam pomođeš, a tu mi vari, obujeme coška, je hibi nam, jak varo Mižo, tako bo ja za silu arvajom skore hrali, skore sme še dali do tih muzičnih vodoh, a priđe ako čovdanje. I to tako, ti stretnuca, to tak bilo čisto dobre zeki, stretali sme še, ljudi nam prihodzeli, mi harimo tu do Kocura, tako dođe Đova, keď neke literárne, takí muziční večariše praveli, da je bude suhe, hej. I z tých našich členoch, hej, Nikola Šanta, pokojný Vladimír Garjanski, evo, oni učestvovali až na festivalu jugoslavenske poeziji mladih za svoju robotu, hej, i poznati su, priznati. Tu sme mali účasť u našich dramoch, jak hudáci. Ja še priključil tu skroz 72. roku, pa jeden z najznačnejších nástup, co sme mali to hostovanie v Osijeku, bolo uz pomoc kotorského folklora tedyšnjого, od tých, co še dotýka na stupoch. I u rock'n'rollu sme otprilike, vi ste tej postavi sme hrali, to še zatrimalo da skeno roky, dok sme boli takí mladí, dok sme boli takí, že budeme i čuskať, budeme i hrať. A je posle toho začne to vracelo na narodnú muziku, na toto da pojem standardnu ili klasičnu narodnu rusinsku muziku, na rusinsku pisnju i ukrajinsku pisnju i to smo početovali i jeden i drugi, možda početovali, znači sme mali pajtašu i pajtaški ukrajinscov, z Verbasu, takže sme hrali jedno, već kad sme prez roki sme dozo bi hodzeli, znaš, že sme, kad bila 250 ročnica doseljenja Rusnakoh. Već kad to ta naša orkestra, da pojem u tim času, znači i skoro i posle bilo orkestre, ali u tim momentu, da pojem, že, eto, bez da jake i velike iskromnosti, že sme bili dobre kotirani. A povalalo gdje bilo orkestri taki. I već kad sme hrali, znam, že sme hrali u Verbaše, sme hrali, u Kocure sme hrali, Kocur nije imao orkestru, u Nove Morehove sme hrali, oni imali orkestru i pomahali sme u Đurđeve i oni imali orkestru. Mali še bol podatko, ali imali celu orkestru. Nazdávame še i druzime še da stari pisnicoveci da zatrimame. Prolazime i novi keljo teljo, slabo še možemo reći produkovac, bo ruski svadbi, pravi ruski svadbi vše menje jest, to problem, jer ja što už davno hvaral.
i vecka keď myšana svadba repertoár še zužuje, zmenšuje vecka še hraje to, co vekšina zna. Znači, nejaký nový písni ťažko pregurac, ťažko nametnúť ľuďom, že by sluchali alebo naručovali. Mladinješka, evo, patrili moji odzeci dok boli menší. Baš veljao okolo kompjutera, evo teraz u zadnje vreme Facebook, mobilni, nije te to, a ja pojdem do tebe, alebo ti prídeš do mne, šedzíme celé popoladnju, zanimame še, nije bolo to ljem hranje, bolo všetko. Veci sme vychodzeli, veci sme še družili tak neobavezno i na ulički, do gradu, i na kupanje, i šazi. Vljece i to ja znam. I učeli jednak, i kolo škole, ještě sme bili školjare i kasnije i še bilo. Pomogneme u hranju, u špivanju mladej cecinskej folklornej grupi. To je nam za dajaki potrebi, kada je za dajaki potrebi da svoj vreme, ali uglavnom še tu skozime teraz za svoju dušu, tako da še najzeme, tako da še pajtašine, da se popijeme, tako da špivami. To je. I думам, že to bude dok bude snagi, hej. Почитувани патраче, було то шицко у nješkajšem televizijnim magazinu. Reprizu možete patriz na štvartog na 16 i 40 minuti i na 5 rano na 5:30. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.